Manu kemudian. Asik. Ada nuansa darlingnya. Asik. Yo, buat Bos Eko juragan sapi. Satu langsung darling hadir. Manu kepudak bulune kuning sing diadang-adang bisa ketemu maning kebayang-bayang Bayang-bayang. kaimpi huruf bisa lali kelingan pujaan Ayo Bos Eko boleh main lagi. Yo. gubuk dubur ning tengah-tengah sawah mengkene temen wong demen durung kelakon rindu sing ditunggu-tunggu beli basah sampai sewindu akhirnya ketiban nafsu manuk kepudak Manu kepudak. bulune kuning sing tak sayang-sayang ora bisa jodoh maning yo Buat juragan sapi Bos Eko adil aja. manuk kepudak Asik. bulune kuning sing diadang-adang bisa ketemu maning Masa sih kebayang-bayang bayang-bayang. kaimpi-impi Suruh beli bisa lali kelingan pujaan hati Gubuk-gubuk neng tengah-tengah sawah mengkene temen wong demen durung kelakon rindu-rindu Ayo Pak Babin. wong sing ditunggu-tunggu dipasang terus sewindu akhire katiban nafsu manuk kepudak Manu kepudak. bulune sing tak sayang-sayang ora bisa jodoh Sing maning sabar no. Asik. Ayo yo. spesial buat Bapak Eko beserta Ibu Juragan sapi hadir aja. Beragot musik. manuk kepudak bulune sing diadang-adang bisa ketemu maning kebayang-bayang Bayang-bayang. kaimpi-impi huruf bisa lali kelingan pujaan hati gubuk-gubuk neng tengah-tengah sawah mengkene temen wong adem